Hadin bagi bor senong ke senong nongpo propar Hariboy District. Kilapan bana bakum ke jengburom ke kenta ban lej ontep yau mahek Dr. Didi Lepang mentang sengi nadu ke por si baje no paisi haduk lai baje. Pan khanglut ye gidukan hasor nongpo kebadi ke district headquarter jong Riboy. Kabala jusim bau mahek Dr. Didi Lepang udi kupa ke tem Riboy. Baro gidukan hanongpo ila khanglut pat on pli haduk ke por lai baje saneng. Lala ban sakhi babaro kilai simpen talut kum ke jingburom ya umahek Dr. Didi Lepang kila khang ye lagi jong gidukan bat ke nongpo kala kenja ajar Henry Kishudon tang katok enik paiba kibaya ya yang Henry gidukan baro kila khang lod habakran halor kene wasistan ramba senong nongpo ba plila tiuso ulong bagene gede jing penbet jong ke dor bar senong namar kiba bun ba kikam kiba mahek Lepang lo penlong penman ya ke nongpo bat long kumne kumba kelong menta kade na kimati jong u Haku juga por, nagaliang kedor bar senong nongpo, lengpa kene ke khobor, kalapa iya ke khobor sengulem, siaka ying kesem jong mahek Lepang. Kasngi gede kasngi keba nakaliang gibahi ngasem jong i mahek Dr. Didi Lepang kini ban pendep don burom i Oslong ikum kadak nakaliang jong ka dorbas nong po propar ngilai sim ya kani garai aga jing ya penbet lang bat i rang ba Slong ba ka executive committee jong dorbas nong bangin pelong ya kani jing khang Slong abamut ban khang i gidukan nadu si baji hadu lai baji kum kadak bangin peni ka jing ngolem ya ka jing kersan ka jing benut jongi ya kajingja kaba imahe Dr. Didi Lepang ilalek no nangi la eno yangi we na kinong mikmat bolarim ha bulong unong mikmat nang ni nopo kanong po ka susi ka jungi kum ka sinong ni sim ya kani ka benta bahkan pelong ya kani ka jinga kendolang pat ki member sinong ban sim ya karai aga ban pentip seki nongsong sinong kinong dukan bangin ay kani ka jikersan aga bangin khangi ka dukan na ka sibaji hadulai baji kano phaisngi kumta kalalong siya kasngi ka ba i penpau ya ka jing ngolem ka jongin nakaliang ka dobar senong ya inya ibalong i temen jong i mahe Dr. Didi Lepang rekat bat kikon kiti ba balok kikon jong i kiti jong i ba balok bat kumjuro ya ki balong ti persa kikon ksew jong i Dr. Didi Lepang ten nakaliang ka dobar senong ngimdon i penpau tay kata ka jing ngongu nomor uni uri khlaw Urikrau jo kani ka district ka jongi bala a yangi kani ka Riboy district limu uding bilat jong ka Riboy district ka jongi bagi numla ru panklet ya ki kambabha ki ba i Dr. Didi Lepang ilale akapor bilalong ko muchi bin staff umnong mikmat bilawara ka jikala ka district i barok away pangi jo so comment habang iyo tip ba nakaliang jong kini ki driver sumo dagi driver otoro i simentai kani ka sngi hakaba kila pendai ya kalamayong kum kadak panpau ya kajing snow si bat kajing snow lem arbede bakalong yang kalong sem jong imahe Dr. Didi Lepang ngimdo ni ay banong long katang kajing sa jiken mau nang ni syahmat ya unong ilam ubakraw bla ay yangi kani ka Riboy district ni ay kajing kitbok keruyang ya ki bahayeng hasem kam tami inya medyo ay kamet kapat ka bakot bakya kublay sibor Pidon kam nong shondur ne nong ringdur hakijing kawai jongpi ne kijing kendu sa kan mau jongpi pun syangi ngin penle mangi katkum ke jingkwa jongpi kador gababit la kadai mensi nemenmin pranyo lai ariwei sau iwei Pidon kam projector ban peni film ne pidon kam projector na kebentai ki awareness program jongpi pun syangi ni ai wai shapi pranyo lai iwei kendai hendru iwei arnyo lai